gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Warog! Warog! Dito lang matpusa na tirimor. Ay, ayan ni Kwarog nga amom. Ah, Apay, muna yat yung sauday tapusa, paray. si Kamit. Ay, nakitam ni Kwarog. Napan ni Kwaraw, iti kabang-ibang nga barangay, paray. Anya? Makitrabaho ka no mo iti kontrata ti may sa pagayam na. Kanayon na kasta. Mabaybayan nanti trabaho na dito. Apay nga minasan asyak lang ti alam kas barangay tanod, paray. Saan nga ron amabalin? No agikat kumaan ni Kwarog. Agkarapanaw mutan ni Kwarog di tabalay na, Inteng. Wan nga rod. Masaray lumangan nga agron dati loko. Ay kat ibagam tadi naliwayan ti trabaho na kas barangay tanod. Kasano, di maagpakada kanyak di lokaw. Saan na nasaya ti kasta, basta pumanaw latan. Ay, kaasi di pusa na tawan mang pakan. No, mabayag iti papanan na. Tinasaya at alaemon dayjay apusa dito balay. Kapilitan na. Ay, di na pa'y pakanan, mate. Datan ati mang pakan. Mabalin siguro, adi na kayat amamuan tati ipapanaw namanen. Iso adi na yagtipusa na kadata. Ay, wunan niya. Kaamuna asir munak man. Agda ka mo lagayam dito, Kwaraw. Aw, abay ka day, tataba daw. Sapsapulin na ka niyang kalmaw. Kasta ka day. Agawid ka, tapno di na ka bautay. Ha? Naghawid akto Numalpas ti kontrata mi ditawi. Mabaybay am samot ti trabaho, kas chip tanag. Sana balay. Tadamot dagiti kakadwa katanawd. Wano, si madot kan. Ta siya kon, ti sumukat king ka. Ay, jak mati palubos tataba daw. Inalayo gayam ti pusak dito'y balay yaw. Wan ata kaasi nga awan mang pakan. Ay, kasta ka day. Naimbag ta nagawid ka. Una, tanalagip ko ti pusa kang kail. Ay, day talag. Kasano nga ti panagrondayo ko maiti rabi ay? Kwa, da kayo pa'y nga. Tasakto inton mawayaan Apay, adda kasta? Adda? Ay. Saya atamat ati trabaho. Di ka karalangan. Anya ti karga day ta karton nga awit mo, Kwarog. Badok na kita, oy kagawad. Apay, sa dino ti pagbakwitam. Mapanak iti lugar ti may sa pagayam ka, Anya, Ijayak nga agyan iti makalawas. Sakto agaway. makalawas. Asino nga iti mangpakan iti tarakan mo, apusa? Sana barikod na ita, tay naladang kalintay. Ay, kasta. Isudan ti mangpakan, kabayatan nga awana. At parikot manan ni pare intay, tawan ni Kwaraw. Apay ngamin aya, taag karapanaw dito'y barangay Kabildatan. Diyak mo mabalin nga awan dito, iti balasang akayat na. Sa bagay, barupay ngamin ni Kwarog, awan mo't ngamin babalasang ditaw. Kasano, kit napanda nagadal ijay syudad, nagabroad mo iti daduma. Day tangata ti makagapaw. Ay, kita niya ti amom ngay. Awan mo't mangkita king kuana dito ya balasang. Anya, Mapan mo't agpakita siguro iti sa bali a lugar. na, apay, balasang ti agpakita ken kuana. Ay, parikot at talaga ti aramidan ni Kwarog. Manipod innala ti tarakan na apusa. Kaslakay kayat namutan. Wan nga ron. Amuna nga men, nga damang tarakan iti pusa na, iti kaawan na. Ay, kasano nga'y dayta, Inteng. Mabaybayan nan ti trabaho na. Adapay kat nang kuasayang gusang may papankan ko na. Anya nga'y dayta. Igaputa iso kano ti chiptanod. Aramidan na lata kano ti kay kayat na. Daytan ti bagbagak. Parikot ko laki din niya ti aramidak. Ikatak nga tawon no anya. Kung saan nga interesado ni Kwaraw iti trabaho na,
Di mo pilitain, pare. Na, Sukat amon. Taa daw, ti awan pagtrabahuan na dita. Akas kanya. anya? Swerte na kidi tada trabaho na. Naitaki din nagbalbalog dita ti amuna. Ay bay am takasaritak to itinalapat. Ibagang pare, nudinan kayat, agikat langay, tasyakon, ti sumukat. Ay kapilitan na kasta. Gapo iti kasjay nga aramid ni Kwarog. Ado, ti masuron kan kuana. Ay saan la dayta? Tumula din na kan kuana dagiti daduma. Anya. Kitwin. Tapno amam. Ang karalangan mo dagiti daduma atanod. Ay, tuladan damutan ni Kwarog apasaray lumangan nga agronda. Wala nga ron. Ay, makaung-ungot ako day. Ay, masapol nga agaramid ka iti pamuspusan, inteng. Ha? Panunutem no anya tinasaya at nga aramidam ka ni Kwarog. Anya nga tati aramida kaya. Masapol asaan laeng at chief tanod ni Kwarog. Masapol nga aramiden na ti trabaho na. Masapol nga idaulwan na anaimbag dagiti pada na atano. Ay, awan pa'y sirbi ni Kwarog kas may sa chip tanod. Wan nga rod, maray. Imbes ko mga agyan dito barangay ta idaulwan na dagiti kakadwana. Ay awanang, rumwar manon dagiti agtatakaw no awan ti agrunda. Ay, awan ti agrunda no awan ni Kwarog amang idaulo kadakwada. Dahita nga rod ti rigat na numaminsan, gapu taawan ti mangidaulo kadakwada. Nimot kapitan, tas labaybayan namot ni Kwarog. Maamak siguro takaanakan na. Siya kamay sa. Pasol da ita ni pare Inteng. Apay anapan matan kin ni kapitan ti saritaan. Una, tayo sumit ti kapitan. Ah, Rumbang gumamit at solusyonan na da ita. Sa langagul ulimay. kaasimot ni kapitan, taiso tinagtinagan ti basol. Ay kitaganos tayo suka nga ron ti kapitan. Ako nang kail. Nasaya ta nagawid ka. Ang kail. Kaya't mo ti agtalinaid kas barangay tanod. Wano ikatan ka. Ay, pangasyo ka di ang kail. Di dak ikikatain. Di mo gayam kaya't ti maikat. Baybay am ti trabaho. Mapanak to makirunda inton rabe eh. Mapan kami kadagiti kakadwak. Kasta ti ibagam. Ngaminton kwan. Awan kan tumanin. Ay madia. Saya atem ti trabaho. Tadi ket agtin nagkanyak ti madinga ramid mo. Lukok. Anda na panunot ko nga aramidak ka ni Kwaraw. Anya dayta, inteng. Tapnosan nga agkarapanaw. Mapan iti sa bali a lugar. Mayat nga rod no kasta, inteng. Ay rumwarak. Taad danas ken apapanak. Sa dino, Basta masapul nga gundawayak ti kada ni Kwarog ditoy. ala, aramidem nga rod no anyaman dayta planom. Kabayatan nga adda ni Kwarog. Ang mga no pumanaw nga men. Nariga tayo. At naman ni Kwaraw. Lulubog lilitaw at chiptanod maray. Adda, nagpakpakasi ka now. Saan da nga ikatan kas chip tanod. Naimbag man. Taman anusan ni pare Inteng. Kinapudno na, agparparikot mat ni kapitan, gapukan ni Kwarog. Apay at da chiptanod nakasta. Alulubog lilitaw. Di kagdanag kabadong, taada ka no aramidan ni kapitan. Anya kay dayta maray. Adda ka no aramidan na, tapno saan nga agkarapanaw dito ni Kwarog. Ang mga nusan nga agbayag mapantumanan agbakasyan ay awan lamukan. Bareng ano agkuriti plano ni kapitan nga aramidan na. Nangalam iti dayta kabalyo, inteng. Ipatartarakan ti gayem ko nga ron. May sa politiko da jay. Anya, Ipatarakan kumot ka ni Kwaraw. imbag ano kayat na, May mayat mutla ang numay sa kabalyaw. Baka kumakait. ha? Ang swerte nakit di ano tarak na. Ano umadaw.
Oh, di adan tubig ngay na. Ikaw raw, nasaya taada ka dito'y balay mo ita. Apay ka di Angkyle. Ay, ang damot kabalyo nga inyagyo dito'y parahangan ka. Wala ta kaya't kung agtulag ta. Paritan niya. Kas makita man, inyag ko dito'y akabalyo, ta kaya't ko ataraknam iti nasayaat. Ha? Ubing pa dito'y akabalyo. Taraknam, no dumakal. Aw? Aganak. Talaga Angkyle? Oo. Iso ataraknam, tapno umadaw, kat adabingay mo. Sige nga rin Angkyle. Mayata. Panagkunak kat saanan basta makapanaw ni Kwarog ita dito'y kabildatan. Ay kat nasayaat no kayat ni Kwarog ti agtaraken iti kabalyaw. Una tapno da pakakumikuman na kat saan nga karapanaw. Wen, ang kasanungay, no di naman ang taraken ng ti kabalyaw. Padasan na ata para manak. Anya, Ikatagtupay at chiptanon. Mayat nalinis itan dito'y paraangan ti balay mo, Kwarog. Italay ngamin ngagdalusak di tao, itataba daw. Wala, tabisi kamit mapan iti sa dino man dita. Sana nita. Agtalin na ida kung dito'y balay ka. Aya. Awan ngamin ti mga pastor iti tarakan ko akabalyaw no pumanawak. Ay, mayat ang arod nukas ta, Kwarog. Mayat mo, tinaramid ni Kapitan ken ni Kwarog. Wen, marituyang. Iti kasta, adda ka no pakakumikuman na. Naimbag man, tanapanunot ni Kapitan tikas jay maray. Parikot ngamin ni Kapitan ti masansan nga ipapanaw ni Kwarog. Parikot tayo amin tawan ti agrunda, nukas ta arabi ay. Wen nga rod. Iso nga adu itan ti maragsakan, taadda akanayon ni Kwarog. Iso bilibak iti inaramid ni Kapitan. isubli kon daytoy pusam Kwarog. Ha? Uray, tada kamutten amang pakanken kuana. Kahit wala. Katagyaman ako na yanday. Naimbag lang nga adda mga bog kadagiti marabutit dito'y balay mo. Duwadan taon iti kabalyo at tarakan ka. Ay wan, Kwarog. Papanam, Kwarog. Itawluwak dagiti kakadwa ka mapanagronda. Ay na. Mayat solve ti parikot ni Parinteng nukas ta. Anya? Awanan ti lulubog lilitaw at tiptanod. Kabayo pala ang katapat. Anya? Nasirib mo ta talaga ni uncle mo niya. Ha? Inikan na ka iti kabalyaw, tapno adda pa ka kumikumam. Kat di kan makapanaw, kan nagbayag iti sa di naman napapanam. Anya? Isugayam nga inikan nakititarak na kakabalyaw. Takayat daklang alapdan iti sa dino man nakayat ko ang papanananggail. Nakaamuamot. Di tata ba daw? Tila'y bagbaga na ba't dayjaykan ka? Ang hustumat kiti tinaramid yu angkail. Ha? Tano di yu inaramid ti kasjay. Amang nung aging gaita kat awanak di tawi. Kit agyaman na ano maawatam. Dak ngamin kayat ati lapapapanam kit mabayagan kapay. Kit mabaybay am ti trabaho. Sorry angkail. Itala nga maamiris ko ti biddot kaw. Don't worry. Napakawan kan. Uray, di mo ibaga. Nagyaman na kang kail. Ikaray, saya atak itan ti trabaho. Ni Kapitan Enteng! Paray. Adamot nakapagod baka dito isang utitirsi na ni kagawan. Wen pare, ginatang ko na ita. Iso ti may mo sinaba dito tirsi na. Kasta nga ron pare. Dapat na bati may merienda pare. Thank you di bali dua ti baka maun. Wen ba ta? Kita man na yung bagtabaka ma, ta mga nubumulaos. Ay, di ka kadagdanag pare. Impagod ko ang nasaya at tibaka. Mayat Sa dino nga iti pangipasturam iti bakam. Apay, naibos ka din, nagitiruot iji bangkat. Ang mumut nga dapay di may sa bakam ijay. O di naibusan.
Anya nga tano igagara nga ibulos ti baka, tuyan. Anya, di pa'y kat virgin nan dagiti mula ti kaaruba. Ay kat irason ko nga nakabulos. Ay agar-aramid ka ba daw? Anya ko mati mabalinda, no nakabulos ki nga ron ti baka. Ti dakas na, saan mat nga road, taing gagaram nga imbulos. Wen tapno saan mo't ang mabisinan ti baka. Naa, Apay ngay agimatang iti baka. Kat awan mo't pagpasturan da. Jak amo kan ni Pari Badong. Urela dua ti baka na. Talo ko namkit di Ah, Tainla ko na jamay sa adakkel abumaro. isumo ilagay ang magimatang ititarak nin namanin. Ay dakkel siguro ti magangganan siya da. Ay, sinabi mo pa. Ano, nangina ti bayad ti baka ita? Ay pudno. Ang kaasimot ti baka. No awan mo't pagpasturan da. Ay, anusan da siguro nga agala iti roon. Naimbag tada ka, marituyang. Tiba ka atarakin yaw. apay maray. Titarakin nyo abaka. Kinan na amin dagiti mulak di tasabong. Ha? Hay, imbad na badak na pa'y dagiti na dumasabong ko di talikodan ti balay. Aya, Ay, sukatan nyo ti pinanggatang ko iti sabong, maray. napay ngay asya maray. Ni badong at ipangibagaa. Anya, Apay nga jak may imbaon ti baka nga umay dito'y maray. anya. Aksidente mo't nakabulos ti baka. Apay nga Wain, jak amo nga nakabulos. Tapnawan ti rirey. Sige, uray jakon pabayadan pa iti dinadaol na. Ay na, hagiyaman nak Maria. Sige, tayawid kon ti baka. Intun maminsan ngamin. Ipagudyoan na imbag tapno saan ang makabulos. Wain, di kagdanag, Maray. Impay-pay sumatan timbagam si kabadaong. Naimbag laki din Tanamati kanya ni Marikwanang. Sa dino ngay manan ti pangiwaywayam iti bakam. Ay kakapilitan Iwayway ko ni igit ti kalsada. Anya, Tinaskain, saan nga agbising ti baka? Tapno di kat kumutaw. Aw, Na. anya, matay. Ay, agure ka man. Apay nga insardeng mo ti tricycle. Day tabaka ni tata ba daw? Pasalsali man na ni ti kalsada. Ingka nga rod goyodon nga ipaigid Kapit-pitak pa hindi to yung kalsada ang kail. Unay mo tinamayanan dito abaka. Kurang na langain kat maraupanan iti bunubon ti bagay. Ay, salbag Pari Badong tatila pagpaspasturan na ngamin. Day tanti ibagbagak. Gumatang dapay lang amin iti baka da. Pagbalinin da kaslatalon ti barangay road tayo. Ay masapul nga ibagam kan ni Pari Badong taikaten na ti baka na ijay. Dagiti kalugaran tayo amagmag na ijay agrikreklamo da. Uwin. Nang runa, noon nalinis ti sapatos mo amag na ijay. Wen ay pangpangganda ni Pari Badong ang di namot kano ikaskaso ida. Anya? Iso asikalaan ti umasidag amang ibagaken kwa na. Bayam, takasaritak man. Kita amot aparay. Kita amti na may antibakam iti kalsada. Ay na, saan abali Tasan mo't ang National Road pare. Uri man, kapitpitak ti pagnaan. Para dahi talang mo't pare. Tapno ang bahom. Agrik-reklamo dagiti magmag na dito, nagpitak. Anya ngay kumatibasol na dahi tabaka pare. Basol na no apay nagbalin apitak ti pagnaan. Anya? Iso nga ikatem ti bakam, pare. Di mo ipastor dito. ay, inggoyod mo matanda tabakam. Wait, napangkoy nala. Tanay bus mo't ti kanan na iti kalsada. Anya, May nakidim binagaan ni pare intay ngay katakano ti baka. nagkuna nga men amapan mo ipagod ijay kalsada tabakam. Di pa'y kaagyaman Tamadalusan ti ruruot iti kalsada. Una, ngamrugitan na mga raw. Adula amin.
Apay, pagkabilang ti makanaya, iti kalsada. Ay rugyam manan! Na malamulaan ti sakati di ta igit ti kalsada, tuya. Na! Nay, anya ti aramidam dito igit ti kalsada, tataba daw. Kita ngagmulmulak iti sakatay. Sa katay, dagiti ruot akanin ti ayaw. Wain, gusto ka. Napahimatan ngay amulam iti ruot dito igit ti kalsada. Kanan nga rod ti baka dagitoy. Nung makita ni Uncle Inting dagita, sigurado apadalusan ng tumutlaan. Anya! Ayan tay bakam ba daw? Jakmat makita dito'y paraangan ta. Imbulos ko pa'y laeng. Anya, imbulos mo. Naibusan ti ruot, iti igit ti kalsada. Awan maarap na iyayain. Inggagaram manan ng imbulos tapnulaang makapangan. Ay, kutwid eh. Aha, kastagayam tataba daw. Kwarag, da kagayam di tari daw. Igagagarayo gayam nga ibulos ti bakayaw. Ha? Anday jay paraangak ti bakayaw. Inarap namin amulak ijay. Anya? Isuasukatan nyo dagiti dinadail na amulak, tataba daw. Kunakit, pudno ti atap ko kandi kabado. Nga igaggagara na laang. Naibus namin ang dagiti ruti jay igiti kalsada. Tinasayaat, da kayon ti mangilisi iti baka. Kit numinulahan na pa'y iti sakati ti igiti kalsada. Anya, agparikot dagiti tattao amag na iti kalsada Un nga raw. Ay kasanaw, kabutang ti daduma ti baka, nang runa dagiti ubeng. Ay uray siyak mo ta. At damat reklamaw, ta makasalimot ti baka na jay kalsada. Un nga rod, kunamlan ko kwada ti kalsada. Tinasayaat, ilakom day tabakam. Tabayadam tinadadail na. Sa balaang may kinsayo ti timulan ni Kwarog ang nadadail ti baka. Uray pay. Nuko na naabayadam. Bayadam, tawan mabalin mo. Anya? Kawan, nang runa ka naamuan na nga inggagaram lang nga imbulos ti bakam. Anya? Angay, saan ka di arumbang ang madalusan ti igit ti kalsada? Katun bet? Apay aya? Una, ta nakitak ni tata ba daw nga mulmulaan namat iti sakati ti igit ti kalsada? Apay ngay? Tanwag tubo ka na, adda ka ng titarakanda baka. Na, apay di na pa'y lagayam inikat ti baka na iti kalsada. San bay? Ay, Nagreklamo nga rudan dagiti kalugaran tayo magmag na ijay. una, takapitpitak una yung ti kalsada tayo, gapo iti baka. Aramidin damot na nakaslakukwada ti kalsada. Ay, tinasayat. Guyudan nyo man ti baka ni pari ba daw? Ha? Ipagudyo di ayan ti bangkag da ni Marituya. Nakaruruot mat nga mintiigid ti kalsada, inteng. Anya? Anya nga tanu padalusan nyo. Tapno awan ti rason a pagpasturan da. Kasano asan ang nakaruruot kat minulaan ni pari ba dong iti sakatay? Minulaan da pa'y gaya man. Isungarot ti imbaga ni Kwarog, ta kanayon na magnaijay. Ay nainteng, ado ti sayang guseng. Agparikot dagiti magmag na ijay. Ay, Malaksid a nakapitpitak ti pagnaan. Nakasamsamag pay. Ay, awan ka di ti aksyon mo para iti dayta aparikot. Egoray ta agpamiting akman nga agpaiso. Taday ta ti may sa atalantanan mi. Nasaya at may inteng. Awan mo tan, di ba ka nga impagod ko, iigit ti kalsada? Aday je bangkag. Impan ni Kwarog itay bigat. Tapay ka na. Saan ka no arumbang nga ijay kalsada nga ipagod ti tarakan mo? Anya? Panagkunak, husto ti naramid da. Di ka lang mapaig. Nang rugitan nga agdalo sa jay igit ti kalsada ang kail. Picturam ida. Kaya't kung alam ida iti ladawan, Kwarog. Tapno at na dokumentasyon na ang kail. Ariglado Numalpas da madalusan. Umay ni Apo Engineer. Aw? Win.
pundo para iti pan nakasiminto ita ti kalsada tayo ti Ibagana. Wow! Maragsa ka nakiti day tanggail. Santo nakapitpitak. Una, mabalin mo ti agpataray iti kastao na iti tricycle. Dinalusandan ti igid ti kalsada. Masuro na karod. Pinarod namin nga imulak ijay asakatay. Ay katbasol mo Nagkuna nga main, bagim aya di kalsada. Kontrabida mo da nga inting batingting. Hindi pala kumadamo Ilakom kay din ti bakam, taday ta ti pakiap-apaam. Hindi damo, sanda nga daldalo sa ti kalsada. Ita ta makita da nga pagpaspastura kon iti baka, mapandandalusan. Pasiminto da ka nung arudan ti kalsada. Anya? So nga ilakom mo ti bakam, taawan ton ti mapan mo pagpasturan. Nagpambandugak nga imula dagiti sakati ijay. Napanyo laki dinalusan, paray. Tap na ma'am, sana pagpasturan ti igid ti kalsada. Istrikto kalaunay mo, paray. Nga pula ang tamay sa kapitan. Puno ti ibagbagak. Kita ti na may antibakam iti kalsada. Ay, Kunam lang talon. gapo siguro tawan tibakan, paray. Isu akas ka. Oho. Mangrugi gaya man apasiminto ni Apo Engineer G. Calzada. Wain kagawad. Iso agumatak man iti mirindaen may. Ay, wun ba't Anya tigatangam. Ato iti listan. Imbaunak ni Apo Engineer. Sige, mabit lang nga raw. Kamaudyanan na. Masimintumot langan ti barangay round. Wun nga raw. Kat ado ti maragsakan gapoy ti dayta. Santo na mapan ipagod ni tata badong ti baka at arakin na ijay. Rombang laang. Tayo bakam pare. Inlako kon, paray. Tawan mo pagpastura kon. Rumbang lang tadi mo mat ka bulos-bulos dita kalsada. Ay, pakawanan nak, paray. Itak lang amin na amires, tibidot ka. Kamayat atan na amires mo. Ingagaram sa ka ngayon bulos ti tarakan mo. Pagbabawiya kon tinaramid ko idi kalabais, pare. Aw, nuing lako mong titarakan mau. Nagbayad ka nga rudain. Bayadam ti mulak at dinadahil ti baka kayo iday. Daytat. Ay, awan tumot ti pangipasturam. Ibulos-bulos mo pa'y. Ay, di kagdanag, warog. Bayadak itaking ka, numanaw. Nasayat nga raw no kasna. So enton maminsan. Di mo ulitin ang tinaramid mo. Ay, uwan, paray. Maragsa ka nak. Ta napakawandak mo ilahin. Ni Kapitan Enteng! Mangantan ba daw? Ay, wala. Ayan na nga, diyan lutom asidan ta. Adapay lang di takaldiro Apay, agsida ka mo lang ngaya. Ay, gusto na. Adobo nga igat ko naman. Mala, manganta ka ruday. Na, imbagkat mo matan ti kaldero dito lamisaan. Wain, manggaukan itis daim no kayat mau. Malay, tamang man nga raw. Ha? Na, nagadumutan asili na. Isu nga rod adam damagek no kayat mo lang ti agsida. Ay, salbag ka. Iso siguro asinilyam, tapno si kalang tagsida. Nakalam ka na kita nga igat. Nabanita ka ijay karayan ang kail. Ada kayam igat ijay. Ada, dagito yung manay. Ay. Wanya, gumatang kayo matan iti si niya wang kail. Day taman nga ro dua ada dakkel ti gatangay. Naimas na kita oy. Presko ko naman. Amo ka. Nang ro na ka medyo dadakkel. Ada pa'y mas dakdakail ang ganda itaw. Ayan na ngay. Inutang ni tata ba daw? Si dainda ka na. Di mo pa'y laing baga kanyak ta, sakti na nga la. Dakkel pa'y mangarod. Inton maminsan tao nang kail. Ay nagadaw tikinan ko. Itaakla ang manen anag sida iti igat. Ay, naimbag ka pa'y maray. Tanakaraman ka iti igat. Siya, kat saan? Anya, Sinilyan amin ni Badong ti inluto na nga igat asidaan mi kuma.
Ay, unay meten ni badong mo. Sana bali kumaanog sidsida ak iti silay ngem saan mo nga raud. Apay ngamin ayata saan asika tinagluto, Maray. Di na nga rod kayat maray. Iso kano timang luto, takaimasin na. Ay, kaasi kamot no kasta, Marituyang. Ay, naimbag kayo pa'y maray. Ngam siya ka. Ay, imutan nak ni badong kao. Pinukudam kayam tigat nga inutang mo ni Kwarog paray. Ha? Saan kano ang makaside ni Tuyang at permiti sili na? Ay, unay mo day tatuyang ay. Apay ang makaungot ka kaagpay sumag nga na sinilyap. Para day tala nga ba nagnapanan in chismes. Kakita mo di sinilyam nga agpay saw. Ay, Basol na tasan mo nga agsida iti silay. sapay nagdadakkel kano nga igat, sindayo. Uray lang nga inturong ko ti busog ko paray. Oh! Ang aminton maminsan, di mo mutsilyan iti kastauna ya, tapno makasidan ni Marituya ang paray. Kano pa yan ang rugay, ti kasta nga ugali ni Kabadong. Ay na, medyo nabayag basitin maray. Yun na yun. Nasakit tinakam ka. Taka na ayon mo tinakasyay taramidan na. Ala, umay kan, ta dito itan awangal daw. Daigat ana ilutok. Ha? Wan, ginatang ko ni Kwarog. Umay kan, tapno makaraman kamutin ah. Ay na, ay, agyaman ak marikwanang. Naimbag, tasimang pwit kan tuya. Ah, Imbagam kanumay, tasinilyak ti sidain takuma. kahit pudno mo nga main, kasta ka na yun taramid mo. Anye, Nulitsyon ti sidaan ta, silyam iti uray langa, salbag kakiday. wina, nga mapay, masapol pa lang nga ibagam na kita. Kahit naimot ka mga main, kaya't mo bukudam amin ang naimas asidaan. Awan babayin mo kay di mo ta. Para masidalang, nga pamupay chismis may. Apay, si kalaang matayat ti addabuksit na akargaan na. Ay, nagaduka nga mo mo. Panawang kamalagan. Pumanaw ka lang no kayat mo, Why? salbag kakiday. Basta, pimanawon ni tata badong iti balayaw. Ay wag kwarog, napanan nagyan iti kalapaw na. Sa dinaw. Sa dino pa'y ngay, ijay bangkag mimulaang nga. Ay, kasano nga inod da isang pit na naimas asidain. Bay am abukudan na lang, taday tamo ti kaya na. Kasano nga daytan, agsina kayo mutan iti kaldiraw. Nasaysaya atin dayta, tapno jak makit kita ti sidsidaan na. Sa bagay, kasla insultumot nga agpaiso ti kasdingar aramidan na. Talaga makapaawan gana sa kabalay ti kasken kwa na. Bagay na nga ro dati agmay-may sa no kasta. Nasa umaun kwa raw. Mano akilo abagas ti utanga, Marituyang. Uray 5 kilo laang abagas maray. Sa bagay, agmay-may sa ka mo, tawan ni Kabadong. Ayun ah, makaamumutin na iti kanan na iti kalapaw na. Si Daom ngay. Bay amon day tasidaan maray. Adda ugot ti kamuti ijay arubayan may. Nasustansya dayta. Una, adda pa'y mulak nga aba. Di iso ti sida. Adan sa mo tarakon mo amanok. Di mang tiliw kan. Ay pudno day tamaray. Ngamjak kayat apartyan ti taraken ko amanok maray. Napanmat kano nagyan ni paribadong ijay kalapaw da. Ay, si kantumot nga main. Na, No di mo imbaga ti imbagak, di da ko managapa. ay nalapdan ti bagik anang ibaga. Ay, Agasam kami tasilyan na muti na imas asidaan tapno bukudan na lang. sa bagay mutkit di ah. Ay, saan ngamin anasayat da dyan nga aramid ti asawa? Ay wen ah. Ang saan ko maarumbang nga indanon mo pa'y laeng. Ay, salbagkit di dayta. Asawa na, imutan na.
kunak man no inyawid mo ti inutang mo kanyak abagas. Inyawid kun maray, imbatik labiit ijay balay taad na nalipatak. Nalipatak mutin tigimatang iti mais akanan jay taraken ko amanok. Kasta, Di kagdanag, bayadak ti may 1 kilo ang mais maray. kunak ano utang manon. Adto ti bayad ko. Mala, iyag munti gatgatangak maray, tain nakaw. Badawng! Badawng! Apay mutanday tamanaw! Alay! Sige, agpatuloy ako na mapanilibang kan. Apay nga inalam day tabagas ko ngay. Panawan kan! Ay salbag ka! Isoblim day tabagas kan manaw! Ay masuro na ka talaga. Inutang ko abagas. Intaray ni Badawng. Ay, nasaya at natiliwam ni Badong. Nangala, maray. Ano saan? Amang ano atapon pa'y adagiti ka ruwam ti nangala. Ay, nasakitin na akam kaw, Kapitan. Uray no kasta. Ano sa palabsin ti inaramid na? Sigurado apinarti na mutang titarakan ko amanaw. Ay, ikararag mo asapay la ko matagbalbaliwan ni Pari Badong. Awanan ti maisaan ko abagas tayin taray ni Badawng. Ay, ikang ka. Ayagyaman na, Kapitan. Nasaya, tadda kayo dito balay yung nanatuyang. At dala ko kamasida. Igat mananda kita ko araw. Saan? Lamasmet dagitaw, tilapia kan paltat. Ay, may 1 kilo man nga raw. Tiguan hap dita tilapia ken paltat. Mabidla nga raw tamang ikilo ak. Makasida mo laengen iti lamos. Ningay tataba daw. Ay, jaka mo. Manipod intaray na tibagas ken manok ataraken ko. Saanen ang nagpakpakita? Ay, inaktuman nga rod kita ni kalapaw na. Barang gumatang itilakaw. Sige laeng ko araw. Si kagayam day ta. Warag. Masakit kayo mo't gayam tataba daw. Ewan nga raw. Ay, tulungan nakman abumangaw. Saan kayon samat ang makabangaw ta nakapsot kayaw? Ay, sana balay. Itugaw ko laing ngayon. Apay ngamin na di kaya gawid di balay yung kininanatuyang. Ay, sanayin. Kaguran nakmat lang ni Nanam Atuyang. Unang awan mga sikaso kada kayo dito yung kalapaw yaw. Mabaina, kwaraw. Iswasi ka lang ti pagpatulungan. Anya? Naimbag tanapan ni Kwarog ijayan ni Pari Badong, inteng. Huwag nga rod. Masakit ka no gayam. Ay tinasayaat. Ibagayo kan ni Marituyang tisasaadan ni Pari Badong. Ay, ti parikot. Ang mga nusaan na kayat ni Marituyang atulungan. Asino kumapay ti sabali amang tulong kan kwa na, no di isaw nga asawa na. Sabagay Tinasayaat. Siya kunti mapanbang ibagakan ni Marituyang. Ay, sige banang. Saan arumbang abaybay ang nalatan ti asawa na? Anya, masakit ni Badawng? Gong ko na. Ay, saan kumamot akasta, Marituyang? Ay namaray, nasakit tinakam ko iti aramidin na kanya. Asawam dayjay. Si Kati Madaksan, no addadakas ang mapasamak kan kwa na. Apay asyak ngay maray. Siyempre, kunada abinaybay am ti asawam. Kahit anya ngay nga rod ti kayat yung aramidag kita. Ay, agdesisyon kan maray. No kayat mo, ipantayon ija ospital. Paagasam ti asawam. Ay, sige man laangan maray. Ay, di ka agdanag. Kadwaan da kanto amapan mangkita ka ni Pari Badong. Grabe ka di unay ang tisakin na. Ay, basta mapantayaw. Kadwa tadainteng kan Kwarog, Marituyang. Agyaman naktaimay ka. Tuyang mayla.
Apay nga ay adi mo impakpakaam mo adago sa masakit ka magayam. Ah, Adain dadang ko adanaw. Banyusan ka tamapan tayo ije ospital. ay na, agyaman tuyang Kiti pagsukatak ngay. Adain nala ka pagsukatam. Halang araw, ipanda ko ni ti ospital. Kaya't kaunti umimbag adagos. Waan ba daw? Inasikaso matlaang ni Marituyang ni Kabadong. Wal, nanakwanang. Intulod mo matlaang iti ospital. Una, kinapudno na, kagap-gapok di ospital. Asino ay tinagbantay? Siyempre, ginanatuyang. Asino pa'y kumangay. Nga nasaya at matngarod no kasta. Isuasak pa'y lang ti makamo amang pakan iti tarakin dang aso kan pusa. Kung ti doktor, mabalin mo kanun ti rumwar inton bigat. Kasta ka de. Iso nga itapay laang, isagana mong dagiti arwatem arumwar. Wain, tuyang. Di kagdanag, nabayadan mo ti amin abil mo dito ospital. Ay na, agyaman tuyang. Mayak, ta inawagan nak ni nanatuyang. Sakti mang sundo ka da kayaw. Ay na, agyaman kwarog Pagawidan yu gayam ngay. Ije ka di bang kagiyaw? Wano? Ay, kwarog. Ije ka di balayo kininanatuyang. Itata na imbagang kayaw. Anya, Una, tapno amok ti pangituludak ka da kayaw. siyempre, ije balay may kanituyang ko kwarog. Ah. Ka, may... Ay nasayatan na imbagan kagayaman paray. Ay, kasi ti apo paray. Naimbaga na kaon. Mayat Kaya naimbagan mo tayo, ti panagpampanunot ko ita. Ay. Pare, Na iso nga dituya kon balay may, kanituyang ka, nagdiritso itan. Aya. Namiris ka, rumbang may, subadak, ti panangasikaso ni tuyang kanya. Pare. Nas kinatulungak, iti trabaho na may, ni tuyang ko pare. Ay, mayat kasta paray. Ti agasawa. Rumbengag tinulong iti namay kan rigat. Ay, win nga rod pare. Nagruna itatalo makay kan bumakit kayaw. No ada na imas asida. Agbingay kayo Di mo bukbukudan pare. Ay, win pare. Pakawanan na ko matuyang. Bigbigag itan, tibidot kuking ka. Ha? Kinapudno na. Mababay naking ka ita. Naputawan sa balay, anangas asikaso kanyak. No disikamot laang gayam. Tuya. Nagkuna nga min asabali ti mangkita ken ka. Kan mga sikasaw. Pakawanan tuyang Ikarek, agbalbaliwakan. Saan akong anaimot king ka. Di kagdanag tanapakawan kan. Anya ngay nga ron ti maaramita. Ay na, hagyaman akunay king ka tuyang. Tainik kan nakpa iti gundaway kaw amang ipakita iti panagbalbaliw kaw. Ay na, nagsaya at katuyang arakupin ka manap. Ay, body my love.